ka video pahnih na tungtuma hian head torch box ka cha le a mania dokos head torch ka cha to a unboxing kha karon da to a du thu sam che lo wangin adang ka cha a LEDLENSER ania head torch thaw ania tuna hian kan hong chin don ani kala hmubik lova kan lo en chinang bom polianin ma mi ai chuan anal khop mai a chunga mi hi anal donem kan enang hi LEDLENSER a model hi MH5 ania hi MH5 outdoor headlamp ani a hi kan hong leang 400 lumens ania 400 400 lumens hi high power mode ania darkarli description a in zia dan chuan darkarli a daya chuanin low mode ah hian 75 lumens ni in darkar somthum le panga adaya hi hi kan lo hong chinang hi te hi a shem hi zoom na tur ani la tangkan hei aron pong chuak ta hei hi hetia her hian tlum lut ta a tun han battery lain vo lova vo chinang kan lo vo chinang battery hian eng tiangin ngai a en dan chhun eng ania mo har viau ngem hi a battery ania 750 mAh 3.7 volt hi zoom chhun eng ania a eng hi alang chiang viau lo zawk a hei te reuh khop mai heta hian mount tur ania hi rubber band chuan charge hi magnetic charge ania helama hian hei ta hian a hi pin in hi bet don ani le khati zong khani ro se